To je zanimljivo, dakle Končar je prvenstveno prepoznat na tržištu kao proizvođač hardvera i u tom kontekstu prvenstveno elektroenergetskog hardvera, ali malo poznata je činjenica da Končar ima i svoj digitalni dio više od 40 godina i to kontinuiteta u razvoju digitalnih rješenja. Dragi ljudi, dobar dan. Evo nas ponovo u ekskluzivnom javljanju sa konferencije Future Tense by Lursen. Danas je s nama direktor Končara Digital, Stjepan Sučić, koji zapravo vodi nekakav digitalni uzlet ili digitalni iskorak kompanije Končar, koja je zapravo do sada bila poznata kao nekakva konzervativnija, tvrđa kompanija koja je zapravo nekako svoj imidž i svoj brand i svoje poslovanje izgradila u segmentu industrijske proizvodnje. Tako da, Stjepane, dobro nam došli. Hvala vam pozivu. Stjepan, evo iza vas je u zadnjih par godina 4 akvizicije broj Končar, a ova je zadnja zapravo IT tvrtke Neos. Mene samo zanima zašto ste baš njih odabrali. Pa mi u Končaru kontinuirano valoriziramo i evaluiramo naš portfelj. U tom kontekstu sagledavali smo koji dio tog portfelja je potrebno upotpuniti sa određenim setom kompetencija i tu smo prepoznali Neos kao kompaniju kojom možemo jače nastupiti na tržištu, prvenstveno na izvoznim poslovima. Na taj način vidjeli smo sinergijske efekte koje zajedno s Končarom možemo definitivno i kasnije valorizirati. Končar je izuzetno moćna i sjajna kompanija, ali nekako nije joj se povezivalo uz digitalno. Jel? Kako je došlo do vama do te digitalne ambicije i koliko sam uspjela pročitati, čak se i rečeno je da želite biti zapravo do 2030 najveća IT kompanija. Da, to je zanimljivo. Dakle, Končar je prvenstveno prepoznat na tržištu kao proizvođač hardvera i u tom kontekstu prvenstveno elektroenergetskog hardvera, ali malo poznata je činjenica da Končar ima i svoj digitalni dio više od 40 godina i to kontinuiteta u razvoju digitalnih rješenja. Jer ti proizvodi, iako izvana ne doimaju se digitalizirani, u velikoj mjeri imaju digitalne komponente, dakle industrijski softver, komponente koje su sada što više i izložene nekakvim standardnim tehnološkim izazovima, od same kibernetičke sigurnosti, od načina razvoja i sličnih stvari, tako da mi imamo dosta dugu tradiciju koja je kulminirala sa našom novom strategijom kojom smo htjeli tu digitalnu okosnicu koju vidimo najveći potencijal na tržištu u narednom razdoblju staviti kao naš prioritet u investiranju i razvoju. I s te strane to je nekakva naša ambicija gdje smatramo kako će upravo ta digitalna komponenta biti razlikovni faktor prvenstveno u sve većoj digitalnijoj elektroenergetskoj, a i ostalim kritičnim infrastrukturima koje su nekako domicilno područje bavljenja Končara. Da li je, koliko je, ako imate već taj podatak, ako možete izbaciti iz rukava, zapravo sa sada takve su usluge, odnosno neki sitno 2-3% od ukupnih prihoda, koji su vam nekako tu ambicije? Tako je, naša ambicija je da budemo na nekakvoj četvrtini prihoda Končara u sljedećih razdoblju do nekakve 2030. U tom smislu najveća očekivanja su u smjeru domene podatkovnih centara gdje imamo izrazito visoke ambicije, u samoj kibernetičkoj sigurnosti elektroenergetskog i sličnih sustava zbog toga što naša domenska ekspertiza omogućuje to pozicioniranje i na određeni način da budemo one stop shop za razliku od standardnih i tradicionalnih ICT kompanija, netko tko povezuje dva svijeta. Dakle, ovaj tradicionalni IT za kojeg smatramo da tu postoji i etablirano tržište i vendori i ovo koje je u velikom nastanku gdje smatramo da mi sa našim pristupom moramo stvoriti razliku na tržištu. A koji bi bili tradicionalni, ako možete u našim... Tradicionalni ICT vendori i ICT tržište, dakle tu govorimo u standardnim uredskim enterprise okruženjima gdje su više manje poznati igrači i poznati su tehnološki izazovi. S druge strane, ono što prati taj trend je integracija IT-a i digitalnih tehnologija u malo konzervativniju kritičnu infrastrukturu i općenito elektroenergetsko tržište gdje svi ti naši uređaji koji su bili samo nekakav dio rješenja koji nije imao nikakvu digitalnu komponentu sada postaju što važniji, dakle važan je njihov način praćenja da bude ta infrastruktura što više raspoloživa i na taj način dana ta nekakva dodatna vrijednost samome kupcu. Sama zelena tranzicija uvjetovala je i nove promjene načina na koji način elektroenergetska mreža funkcionira. Sve skupa jedan oblik rješenja koji se vidi za taj dio je definitivno u digitalnom segmentu. Naša dugogodišnja ekspertiza zajedno sa tehnološkim rješenjima trebala biti nekakav oblik rješenja koji bi to na neki način zaokružili. Vi ste zaduženi za zapravo onda
repozicioniranje Končara, Tako je. odnosno odvlačite u taj čudesni digitalni svijet. Što je sa ljudima? Da li je teško mijenjati mindset ljudi? Na koji način to? Ipak idete iz nečeg tradicionalnog, ja se ispričavam, možda se prelaički izražavam, Ne, točno, da. ali u nešto što je agilnije, digitalnije, modernije, brže. Da. Mislim, apsolutno u određenom segmentu. Činjenica je da ta povijest koju imamo i u digitalnom segmentu definitivno olakšava. Naši kolege koji tu rade niz godina se često prilagode i nemaju tu nekakvu vanjsku percepciju da je to tako, ali recimo bilo tko novi prvo se iznenadi da se mi bavimo sa takvim segmentom digitalnih tehnologija, zatim su iznenađeni širinom portfelja u kojemu mi imamo određene ekspertize i izazovi tih projekata i konkretnih problema koje mi nalazimo u praksi često je nekakav oblik i inspiracije za mlade ljude da dođu, jer takvim problemima i projektima često se nemaju prilikom baviti negdje drugdje u industriji. Ako gledate tradicionalni IT, on ima svoje izazove i recimo da tu postoje naravno i nova generacija industrije prvenstveno potaknuta sa AI-em, ali recimo u samoj energetici primjena toga u kontekstu nečega što je ozbiljno i vrti se i postoji nekakva opasnost u toj kritičnoj infrastrukturi je poseban oblik zadataka i s te strane mnogima to predstavlja i nekakav profesionalni izazov i to nam je postalo vrlo u tom smislu dobar način privlačenju novih kadrova. Malo ljudi zna zapravo da Končar zapravo prodaje softvere svuda po svijetu. Tako je, da. Kako dolazi do tih suradnji? Kako to da je svijet možda sam u krivu, ali možda su neki svijet možda više prepoznao Končar kao ponuđača softvera nego što smo mi u Hrvatskoj? Da. Pa mislim, Končar je globalno prisutan u svojim određenim rješenjima. Prvenstveno tu bi istaknuli transformatore ili nekakva složena rješenja kao što su hidroelektrane, transformatorske stanice. U svim tim rješenjima koristi se dio naših softverskih komponenti i na određeni način oni su bili nekakav poligon za prodaju dalje. Naravno u kontekstu nekakvih referenciji i činjenice da uspješno zatvaramo veoma složene projekte. Drugi slični sistem integratori ili nekakvi drugi dobavljači opreme stvorili su upite, odnosno potrebu da koriste dio naših rješenja, tako da su nam oni, dakle, dokazani uspješni projekti bili su nam poligon za uspješan plasman naših rješenja dalje. Dakle, kroz određene Končareve druge projekte mi plasiramo vlastiti softver, ali kao vlastito rješenje u određenim drugim složenim projektima. Što je s pomoći države? Znam da da li mislite, mislim ne generalno samo vama, nego općenito u industrijskom sektoru i svim zapravo, da li očekujete jaču možda pomoć, podršku države u tim transformacijama? Pa nama je Hrvatska uvijek važno i zanimljivo tržište, iako u globalnim brojkama Končara kao recimo najvećeg hrvatskog izvoznika ona predstavlja relativno mali postotak. Ali praksa koju smo mi navikli u industriji je da bez lokalne reference mi teško možemo pokazati nekome u vanjskom kupcu izvan Hrvatske da smo sposobni to napraviti doma, što nam je uvijek preduvjet da možemo uspješno plasirati nešto vani. Tako da s te strane mi imamo vrlo dobru suradnju sa lokalnim kompanijama, nacionalnima koji su zaduženi za kritičnu infrastrukturu. Na taj način mi stvaramo pilot rješenja, prototipska rješenja, oni nam omogućavaju da određene inovacije ostvarimo, koji postaju dakle nekakav ogledni primjer za sve buduće izvozne poslove. Tako da država u tom smislu kao nekakav ključni faktor stvaranja naših prvih verzija rješenja je važna i pogotovo nacionalne kompanije, jer mi praktički se fokusiramo primarno na izvoz. I generalno, evo moje zadnje pitanje, industrijski sektor u regiji pa i šire, i tako nazovimo nekako konzervativnije kompanije ili kompanije koje su posao u konzervativnim sektorima, često kaskaju sa digitalnim promjenama, a vi onda s druge strane se znači 5 godina ste želite biti lider u IT-u. Što mislite, mislite li da možete biti primjer drugima ili ako bi nas netko slušao, neki poduzetnici ili direktori nekih firma, kako napraviti taj zaokret? Koji je nekakav savjet? Što je zapravo u tom svemu? Znam da je to teško odgovoriti na to pitanje, ali ovako, što vam prvo pada na pamet? Da, pa mislim definitivno što je nama pomoglo je zelena i digitalna tranzicija koji se aktivno dešavaju. I na taj način mi smo vidjeli priliku da možemo dakle nastaviti raditi kao što smo radili do sad ili iskoristiti to priliku za plasman nečega što tržištu treba i da se tu pozicioniramo kao određeni lider.
Činjenica je da ova situacija koju se nalazimo u ovom svjetskom trenutnom stanju je izrazito izazovna. Energetska tranzicija kao prvi predvodnik toga je dakle jedan smjer koji nam omogućio dakle da uzmemo zamah u nečemu što je naš tradicionalni biznis. To smo iskoristili definitivno kao priliku da plasiramo i dio digitalnih rješenja i ujedno nas ohrabruje da naša ambicija da u tome postignemo uspjeh je nekako nam olakšana. S druge strane, ono što je isto važno naglasiti i s obzirom na nekakvu recentnu sigurnosnu situaciju u svijetu, još jedan je pokazatelj kako praktički tehnologija koju mi gradimo lokalno je nužna za ostvarivanje nekakvog tehnološkog suvereniteta, tako i u Hrvatskoj. S te strane, dakle, jedan defense aspekt koji je dosta vezan uz naše dual use tehnologije, kao što je čitava energetska infrastruktura, kao što je nekakav oblik zaštite, prvenstveno zaštite u tom kibernetičkom prostoru. To je nekakve prilike koje smo mi prepoznali kroz određeni poduzetnički mindset određenog dijela u Končaru i na taj način mi vidimo priliku za uspješan plasman naših rješenja. Tako da, bez obzira što se nalazimo na neki način u korporaciji, mi smo uvijek bili u prilici da inovacije i tržišne potrebe koje se nameću izvana budu uspješno popraćene, što je nekakav kulturološki i fenomen unutar Končara i to nam je dalo dakle i hrabrosti da na ovaj način nastupimo i u kontekstu samih IT rješenja, s time da mi smatramo da tu imamo posebnu dodatnu vrijednost jer okupljamo dva sektora, dakle i klasični IT, a i ovaj OT i mi smo ta spona koja upravo može zatvoriti čitav lanac vrijednosti kroz jednog recimo vendora, proizvođača ili sistem integratora. Stipe, hvala puno na ovom lijepom razgovoru. Želim vam svu sreću. Želim da stvarno ispunite svoje ciljeve do 2030. i ranije da budete od IT sektora dolazi četvrtina prihoda. Hvala puno. Hvala puno. A dragi ljudi, kao što vjerojatno vidite, imate tu čitavu playlistu sa epizodama sa konferencije Future Tense. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, lajkajte, dijelite, pretplatite se na Liderovu stranicu YouTube. Hvala vam puno. Bok.